Chibay ule bane kakang dona amin har lawa bane hi kukara voi ni ka pitira akor ka khe fai veka alaya ti hian ka phel phok phoka a chandan hi chu kan du angin kan chananga sin deuh te poina chan theya bane kan hi atui ve reuh lutukak tunaka kan tum dan hi chu aroin kakang dona kan pol tur kan cho pol photang chi tam vak lo chili powder ai eng masala dang te po kan ngai na zong kan du ang kha apol thei veka thatakin ti hian ka cho pola tel kem kaleya nimbutui angai na lo ta na tel lo thei thawanya thatakin kan cho polang nimbutui hian ati thur seka ati tui du khop mai masala hi kan phulanga tel le nimbutui kan tel wang hian a bet thadu bi ka thatakin kai rwal thei tur ang berin kan cho polang masala te po a bet tha a kai rwala kakang halanga tel khem te kaleya tel hi alum ve to a jira kem te ka tela jira aya ajwain te po apol theya kan du zok zok kan telanga kan chok mui photang bal kan thak ma hian frying pan hi kan timom vekang amom that lo chuan bal kan han thak chia hi abet ve thot thina jira po min tha a ut si lawin bal ka tel ngala bal hi aton tonin kan du ang takarowin kan kanganga mei hi alai hola ka da a atul da na zirin kan her niamin kan her sanganga vil uluk hi angai ve lutuka a ut bik aro bik te hi om ve thina amal te te in kalet vekanga akan nan hian non stick mo ceramic mang theila a thabera thirbel pa ngaya kan don chuan thirbel kan chuang sa anga chuta tel kem kan leyanga kan throhul le vekanga chumi nuwa kan na tur tel kan leyanga non stick ang thawin abet lawa non stick pa ngai chu atluk lawa a thave lutukania voi khat kan adaya kan sila a non stick na area non stick anga kan mangle do ani chuan angai te ang bok khan kan tile anga a rodan te po ka du tok to viawa hei chu kan du ang takarowin kan chuanganga dhania ka tela ba khora moleng ser te po atel theya tui kan ti kan ngai nat ang kha kan telanga a in rem veka chome apo tuya thingpui me apo tui lutukania ka channel min khir saka wangin kalome